Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, but Kikubo, Baman Kasmi. Kawai ki yeng ka badan nakasnong nong jiri umsning kala ingkong khat bat baro ki jing don jing em hakate ki yeng kila ingkong hi khat kata haden magla kemding kensan nak jing syapom ho perthan kate ki jing jia kala jia na ruka sautrek mentau benai hakaba kate ki yeng kala kemding bat plu akapor badang jur bha uslam bad hakate ki jing plu jong kate ki yeng kelawan ra ki jing du nong ka bakrau yutra jong kate ki yeng namar baro ki jing don jing em hapo kate ki yeng kila sya bam du no hakading ya ketika yeng balamadi ketika apot kinong ilam ke RBYF na nong jiri unit bat umsning circle kebala yalam do samla bala kemen nong beri sekretari umsning circle usamla Ferdinand Thankiu presiden ke RBYF nong jiri unit lembat kiwe kila lejban ajing yarab ya ketika long yeng lengba kitin sob yeng ukau bat nalor kata kila yarab ru hakaban pensionai ke yeng basipor kenang ba kita kibreu kibala madi ketika apot kinyo bansa sipor alor bangilay jitiap alor kajing dan kubeka lomying kapa ngat hakalanot kajing ing jong kaying nenen kasni ke nakliang kajing ka Riboy Youth Foundation nong jinit nila nakamsim kajing sngukya nila ya mi ban yawan jungo ban yakder kener lang kajing yaram kajing nang ba kajing yarap kajing ban ya ray banyak sinyang lagi bermet di jongi banyak tray ya kanika ying pemerintah jong ba perulan maulong kebangan kanika apuat keba keding kala pamdu hin kasni ten lakliang ke jongi ka unit nila kamsim kejing smukya kejing smuk buat kamsim kejing cepat ru ya di riu simet ane kibor keba kamalor bakin nubha ban ilang ban pilang mat nega matelang jiram ya kan kalongging paman ya kan kalanat kabahap ako kariam singa kubus kumawa kadon kajingja kabu susi ane apa kawai kalinging jong iba ba inglut kamiyo esu mar kajing pom perhat bat ngairu kajingero ya kanung jiri nit kabahap ako skill ba ki kram simsu di lak di reglawan hi ka bormet kaban yirap persna ini ging jeng kene kalunging ka ba lamat ikan dijing semlanok bat kumjuro ngakarpat ya ka government mo ka ba langba ka bayaran emergency service bahkan buno kawai ka bayar service station hapo insting ba kumbang ini menta langba ngap update nanong po lane na po damsat apa ka simpor kinta ban po ne barkat jing na po nang ten na po damsal ini nung po kaying kala sa pamdulot mo bar ko ban support kan mauro ba 11 mi sa po USP jong ka bayaran emergency service ka ba ngilan bu memerdam hu ban dawa ban set up no kawai ka fire emergency service sa po mesti bar nakrapat ya ka skar ban kan le storm kan halor kan ka kam ka ba kamsha akmat please